Om Swastiastu, Om Awignamastu, Swaha. Cerita manut daging siwa gamo inggih idrani pamiarsa sareng sinambi ni cerita yang titiang mangken boyo wenten tios manut kadi daging uranune iri ke ring siwa gamun ya yang narada goca prapti ide yang nerada wantah peranda nekalintang sakti iri kering si woloka pecah puyat yangan ide dedun ke maya pada marem indra prasta panyujur iden boyo wenten tios wantah puri indra prasta uyati ni ke fungsi rase cakro raris ide nemu pesatnya resi cakar ngiring kadi pemargen ide yang nerada kacondo keren dewi kunti sampun ide yang nerada rawuh ring kuli indra prasta kacunduk radis ide sareng arda nareswarine indra prasta sane mepesatnya kadilinggih ide dia kunti sang panca Pandawa nenten wenten mareng puri kemauan ide sang pancasana nenten uyati wenten ring puri indra prasta maka sinamni risade kala ide yang nerada nedeng